Pre-makeup da aju khamdaya bawbing 2024 Lok Sabha polls khing tarik trada jikoli hapokra face shini leida Manipur we face kre aina khaneli jangdalai Zingum hangpanga langgahai Chingai Government High School angred jakshilak aina khalai thaikui haira toilet aina dangda mahai mitura yang sangmi khawai sorgar le ngakaw haira Laikhyang Thor, Achu the Tangkul Express Wipau, Range Ben Mirza in a Pamidale, Pau Bing Maisa in a Nang Rumsa. 2024 Lok Sabha elections King April Tarik Trada Jikothang Hapogra, Chief Election Commissioner Rajiv Kumar Tishat Mikahai Atishura, Lok Sabha polls faces Shini Aina Sara, King Tarik Trada Jikothang Hapoklaga, June Mukhu Tarik Akathang Kupsangra. Elections result Mukhu Tarik Matithang Shogra. Simultaneous polls Masamara Jihaira. State Assembly polls being Andhra Pradesh week Karam, May 13, Sikkim week Kaying April 19, Arunachal Pradesh week Kaying 19, Kala Odisha week Karam May 13 thang, Langjin Sahira. Aya press conference the election commission Nagahang, Kamashung Kongaronga Kala, Mikanam Makalaya, Kanmet Kamili, Hubkame 4MS Gajal, Muscle, Money, Misinformation, Kala MCC violation si Matalak Aina Kamkavai Sara Chidale. Hangda Kaleva, Vote Kukomdi, Paisa Aina Bangshap Shigijin, Makamashun, Pau Kami, MCC Ayan, Magashur Higatahi, Mushokavai Commission Gina, Jackin Lak Aina Yang Sangrag Gina. 2024 Lok Sabha elections li Yari 97 crore we Kanmet Zangra Chief Election Commissioner Rajiv Kumar Nagahang Zingum Hangji Shata Phanga Langka high voters ping level Shimwi Aina vote Mingsak Paira Pulling booth Saigoroli basic facilities Mangkawai Kala toilets Ngran Mirachi Zata Kale Lok Sabha we Tamret Mukhu Jun Tarik Trada Turuk Thang Paiki Gijida Jimakan Rang Laga House Kuthar Semplungi Gijina Lok Sabha election phase Kareji, Kaying Tarik Tradajiko, phase Kakanena Kaying Magada Turuk, phase Kakutumali Karam Tarik Shini, Kamadeli Karam Tradakutum, phase Kapangana, Karam Tarik Magu, Katurgana Karam Magada Panga, Kalakanawa phase Mugatarik Akatang, Kombegi Gijina. Northeast State being we pulling Zimiksholi Yangaka. Manipur Aina Tripurali Kaying Tarik Tradajiko, Kala Makada Turuk the face Kani Aina Rumira. Assembly face Kutum Kaying Tarik Tradajiko, Makada Turuk Kala Karam Tarik Shinithang Rumira. Arunachal, Sikkim, Nagaland, Mizoram, Kala Meghalaya we face Aka Aina Zata, Kaying Tarik Tradajiko Thang Rumira. Arunachal Pradesh Aina Sikkim Assemblies Tamredla, Mukuli. Paiki Jihao the Chue election Lok Sabha polls link so that Sagi Gijina. Chingai Li Leda Kale, Zingum Hangpanga, Langa High Shogar High School and Red Zakshilak Aina Kale Taquida, Young Sang Mikawai Shogar Li, Ngawhaira. 1959 Gum, Lingaka Chingai Government High School Jili Katam now, the staff Wivang toilet Aina Tang the Malay Manachidale. Maram Hi Information Center for Hills Areas, Manipur ICHAM na Taigu Quick Big Shop Atishurda, School Infrastructure la Zakshidalay, Worship Chui Classroom, Tradak Tumwe, Jerfu, Kamong, Kakai Gatek la Makakamila Ladalechi. Itum na Taibai, Kumkanda Jingai Government High School li, Jingai HSLC Katanau Bingwi, Borika Center Nisaya. Ajgum HSLC Borika Hagupok Ajahon Tarik Trada Pangathang, ICHAM we being president, we mi horam Nathanda, Vayang Sang Kamili, worship we angred Zakshilak in a lake Saji, Batay Kukina. Ajgum Chingai subdivision we worship Trada Akawi Katam now, Shakani Hangshini the Pangana, HSLC Borika Chingai Government High School li Tadale, Borika Center G SO Zanyovaram, OC Ungnau Lilikam, AOC's Totmating Raskang Aina, Hobson Shimrakala, SIS, Kushung Tamang Aina Ngamting Kare, La Invigilators Trada Matina, Yang Sang Dalechi. Chingai HSLC Exam Center Chili, ICHAM Team Kala, Authority Bingji Zangda, Reverend Dr. M. Ninghorna Thanda, Porika Hoboktang Sihasa Sangmia. ICHAM President Nala, Porika Mathada Thakawai Gdam Now Bingli, Salam Hangjipunna.
เครันเยจิเวเอเนวอร์ชิมอังเรจิไทยคุยละกะ ICHAM กะทันนะจีนะมริงกะพาพงชกกะวอร์ชิมจีวาควายชงฟุละจักชิลักเอเนเลยเดเลยจีกะละวอร์ชิมจีเลไซน์เฟนซิงละคอมพาวน์กะเวกะพินละมะเลยมะนะจีลิงกาดจิงกุมฮิรันขะกางกะไฮกะละอะปมจิวังคมะไดยะชอร์กาวอร์ชิมคังซาจิจักชิลักเอเนคะเลยจิเลคังกเอนังโซดะคังหันซาบายะดะมะจันซังะWorship ji headmaster ungnauli lukamna charge kuida masangranga ji kala anayang sang azingli teaching staff phanga 4th grade staff akale da leichi chingaili SDO office primary health center la shogarwi departmental officers katela lei abam ji ukrul district chingai subdivision headquarter na the worship ji machalak la haida khaleli ningai khama phongshok Maram hi gathak wilungli yang sangmida subdivision jiwi ruchum naubingna samphangran ji miloda ICHAM team jina shorgarling kaw haira Phungyo Baptist Muchon Mi Choir with Golden Jubilee Ukrul Town di mion haira yanglu I thak tararag ji hina thukui sada Muchon Mi Choir wi Golden Jubilee ajahon tarik trada phangathang mission ground alungthang Ukrul di mion da choir bing la khang han ranni khuikaya La Kangahan Phungyo Baptist Church Choir na Yuhaira, Phungyo Baptist Church Thahau Choir na Kakane, Violent Baptist Church Choir na Kaktumalizanga. Muchon Mi Choir Golden Jubilee Pilan Phungyo Baptist Church wi Yaghoma Sakasariran Wai Shaizan na Kangami Kala, Church Karnau Victor Kaping na Pilan Kangdamiya. Ranye Jili Muchon Mi Choir wi Golden Jubilee Souvenir la Phongmi Haira. Manipur we create church li the drag high choir with Todringchan li yangaka achalaka Phungyo Baptist Church Christian Endeavor bingna muchuklaga Phungyo Baptist Church choir le house da tutak khuyachi Chithada 1952 March 2nd Sunday hi Phungyo Baptist Church choir rising day muchutsa da ajrashung da myonjing dalai 1952 to 1974 rashung da church li Sunday ngthorong zin choir seat mangwa samanachi Phungyo Baptist Church Choir na Sunday ngthor ngzin choir seat pangphok hi 1974 muyog changli hakphok na 1974 aina thuilaga late queer AS Sivario na choir master sada than khara jiwithili late queer mirpam chiphangkala oja zarjing khai rashungda wi choir sagasa Shimban Khai Saigor Society akha lingka house da mayangrok da chili church wi maya khamila zangda muchon mi choir da khokna 1974 aina thuilaga late queer AS Vario na choir master sada than khara jiwithili late queer mirpam chiphangkala oja zarjing khai rashungda wi choir sagasa Shimban Khai Saigor Society akha lingka house da mayangrok da chili church wi maya khamila zangda muchon mi choir hoda hapokka Muchon Mi Choir wi Hagphok Rising Day hi 1974 wi March tarik trada phanga thang choir seat khuithang wi aina khamyon gasana Thaiso na hangmuthin hai gasa athishurda aya dugan bingle check vasada expiry adam kan ghai audio sorkhang sai tukhui haira Thaiso na paumi khra athishurda dugan bingle expiry adam kan ghai audio hai gasa lupa lak phanga thuruk shikha wikara longjina Hongpung Tingrisu du Dungre Junction with Dukan Pingle Yankavanachi. Ajaw Hon Hapta Hongpung Layret Le Ladak Le Dukan Pingna expiry Adam Kan Kahai Odur Muyor Mikavai Taisona Kangao Shokai Rasai. Long Jida Katishat Kishogli Hongpung Layret Lungchangkong with Aina Tingrisu Alungli Dukan Sadakle Bipugajivali Atum Wishe Bawivang Taisona Ringpa Ningashi Pongshok Ainang Soda expiry tarik jakchinda yangrok khawai kaposaya long jina kahang richum naw saigor wi interest yang kamikala shebawi lungli dukan ga shopping saigor na khaya ga shi ena expiry kan ga hai odurping miyor milu da richum naw saigor wi mathun ena kaposai hang ga hai maram hili maheng sangla sa sa akha richum naw bingli khaya mag shi na da khira chithada sada kichawi otsak athishur da consequences chi Kichawi dungli tara da Thaisona hangmutin hire sai. Aya drive kazadli tukukwili dukan kushoyali fine gaperva malaymana kajita da expiry check sa zata jirada yarina la kutomi kawai Thaisona kaposaya. Tangmenglong aina Noni district chong glanau bingna Assam Rifles li boycott kasa hopokhaira.
อาจารย์คนทั้งมุขวาชินเอาสันลีมึงยีละนาวไม่กับชอบเกิดอาสามไรฟิลส์ลีมึงขมียเงาก็ให้นะโอชดจิวเนสโซทั้งรองไม่นากาคอนซิลมณีปูร์ RNCM เนทันเดอร์ดิสทริกส์คณีจิลีปุงทรุกวิวัง total shutdown เนสายระก็เลยอดสักจิลีมึงขมียจิตให้เดเจเมเลียงไม่รองไม่ก็เลยอินปุยนากากปันปั๊มลีอาสามไรฟิลส์ลีกุยมึงชิกมรักจีนะRNCM เนมักขมียชกตะกหัง 6 Assam Rifles เนมุขวาอเทงบาคือวิชินเอาสันบิงจิลีขยามเดนเอาไม่กับกชกจีนะจิงรีกไฮลีสัดจังสักเขาคอนซิลจีนะกหังทาคือเอาไม่กับจีชินเอาบิงจิลีรินเดกับมันนิงมันอาทุมเงทันสักไว้กับกันจี Village Volunteers Physical Training กษาลีกหับมาเลยขวายเดจิงเกาคือลีนากาชินเอาสันเน Central Paramilitary Personnel พิงลีคำฮาวจีอดชดจีเป็นถึงทอร์ปงจิโกชิคลีกชกเน Security Force จีนะอิทนิกนาวบิงวิ Sentiment พันิงมีใบยกจีหังเด 6AR เนจิงรีกไฮมันนิงละขงจีขงจ้าคุยรามีไฮเรดคอนซิลจีนะมักขมียพงชกกะManipur Class 10 Board Examination the grading system at Napokaura. Official statement Atishuda High School Living Certificate Examination Li Grading System Kurada Division La Rank Malemara. Grading System Hi Kum Hiwe Aina Hapokrada Joint Secretary Education Department Ilangbam Sonian Hanga. Chithada documently total marks or aggregate masang mimara division or rank malayla pass sahira maning akha fail sahira gachimang print samira chi kadam now bingli grade migi gachi hi A1 na 91 to 100 sam kaphang bing A2 na 81 to 90 E1 na 21 to 30 marks the khaita mamanra khalata matha mai sa khawai khangahan khalehi phalala China ninga gaza maning akha ningsa gazi himalay khawai shorgarna mujukta grading system hi phamayra gachina dahanga ajugungmi Manipur metric porikha le gatam now 37715 kada thadale porikha ji khaying direct t-shirt thang kupsangra India with physics nghan 15 Mr India 2024 Senior Men's and Women's Bodybuilding National Championship habokhaira Indian Bodybuilders Federation with Azingli Punjabi Amateur Bodybuilding Association na mukhok mida prestigious Salag High Championship ji aya aina aje Ludhiana Punjab li rung mida lai nghan jili Manipur we aina mitra da akha wajang haira jili shnau khani janga Rakhara 14 South Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship li jangkhwai Senior Men's Bodybuilding Team wiwang Championship hili phonda gapang khwira ji 14 South Asian Bodybuilding and Physics Sports Championship ji mukhu gajang Sri Lanka li mukhok mira Myanmar shong Rakhine State with security zakshi sangda khalai thaida Indian Shorgar na richum naw bingli advisory shokli haira Security zakshi sangda lai gaji hangda Indian National Sping Rakhine we aina shokhaulu la jiwang kharam walu the Ministry of External Affairs na hangamatin shokhaira MEA spokesperson na kahang Rakhine State li khangma khangshaw dra khashok da lei angret ma mathalak da lei da lei India na la Myanmar li chingring sa khangai phongshok da kaphang khura khawai jan ngajek la Federal Democracy khurang sak ngai da MEA na hanga idum na phaning ungpai murun gajang la Rakhine State li mapam la mawa khawai Indian richum naw bing li Ministry jina advisory shokka Ministry of External Affairs na gahang security situation alung jili landline jang da telecommunications li kahab kala kan khana audio jablak aina lei da lei ladrida aju khamata ya baubing 2024 Lok Sabha polls khaying tarik trada jikoli hapokra face shini leida Manipur we face kre aina khaneli jang da lei Zingum hang pangalang gahai Chingai Government High School angred zakshilak aina khalai thaikui haira toilet aina dangda mahai mitura yang sang mi khawai shorgar le ngakaw haira Aju pau hiling jang haira pau ngna da khalai na thum sai gorali ring pha kala khama haya jimisho ang sa serano